Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seberatan. Berdapat lagi kita di channel YouTube Anang Didik. Hari ini Anang Didik hendak main game Tomb Raider. Gamenya nih sudah lumayan lawas, tapi keren. Amang hanya hendak mencobain nah. Oke, yang hanya bergabung langsung di subscribe, di like, di share aja lah. Nyaman channel Amang Didik ini langsung bisa berkembang. Oke guys, kita langsung new game ya. Iya, apa isi menghafal normal dah. Nah tapi cek isi ya. A famous explorer once said, "The extraordinary is in what ini we pemainnya. do, not who we are." I'd finally set out to make my mark, to find adventure. Kayak But bungas pemainnya. Adventure found me. Lara Croft. Di Jepang lah. Nah, kena badai kapalnya. Nah. Hampir kepalanya. Aduh, masukkan banyu dah. Bocor gini kapal nih. In our darkest moments, Itu momen kegelapan ya. when life flashes before us, Ayunya ikan lama sama cil. find something. Nah, lama Something baru that mulai keeps us mati. going. Kenapa kisah? Untung tolong orang. Tuh, kasih. Something that pushes us. Tuh di sebarang. Wah, meluncat kan. Untung ada kapal menyelamatkan. Iya, lain kapal pan sekalinya. Kapal itu dua, kepala dua, kayak Titanic. Nah, ada kuat mengikuti. Woi lah, kakak-kakak jadi napi metih lah. Terkabur acil. Nah, bisa selamat tak? Iya, makasih punya. Bener toler. Nyarinya sampai kita ke daratan lah. Jangan lambat doang. Ada orang di atas. Ada orang di atas nih. Ini kawanannya paling nih. Iya ya. Nah ya kalau Donang aku di sini. Ada satu orang. Tangkap orang lagi kita nih. Nah, kabus melihat nah. Masih intro aja lawas. Apa nih? Mayat kah? Kristal dinamik. Rambutnya ke atas. Paling kan. Kepala bawah, di atas. Kayak lagu Peter Pan. Swing. Bergerak ke kiri lawan ke kanan untuk membangun momentum. Yoha. Kanan. Kiri. Kanan. Pulang. Kanan tabrak. Lagi. Itu bakar dah. Ada tengkoraknya. Itu bakar. Oh, kita pulang nih. Kiri kanan pulang. Ya.
Oh, salah hadapnya lihat ya. Serong. It's gonna hurt. Enggak, dikit lagi. Nah ya. Usangam. Aduh, tuh cucuk. Gue rata cucuk lihat ya. Kasihan ya. Ayam bebek tuh cucuk. Terusan. Terus. Cabut. Ada depan jantung nah. Kabusnya melihat tuh. Oh maju kalau udah. Titikannya nih sama aja kayak anu nah. Ini kayak GTA segala macam. Gak ada yang like sama aja. Oh God. Oh no. Kenapa banyak kan lah. Banyak lilin segala macam nih. Wah ada pulang mayat. This place. Siapa nih? What happened to you? Kan kenapa ya? Aku licak awak ada bengkeng lagi amnya. A torch. Kau diambil. Nah nyaman juga gitu. That was loud. Cul. Pojok. Oh buka jalannya dicucul gitu aja. Ayo mana pulang. Nah basah mati ya. Yuk. Oh udah anu nih indra ke-6-nya. Yuk. Oh kalau dihidupin lagi lampu kita. Bagus. Ini suara apa tuh? Nah ini dicucul nih. Berdarahan aja tuh. Nah yang lagi. Ini ngapet. Itu jalannya nah. Ini masuk. Hop. Iya kasih anak rumput. Kasih buka. Iya. Apa nih? Dari kanan. Sama mantap. Oh masih dapet ya. Oh shit, that was close. Aku nak nolong ikan ya karamput. Moving. Wah ini kita bendera nih. Aku di bandar ini. Lu mati kan apinya sih. Maju. Berhasil pakai yang bebek biar bau. Find a way out. Oh lompati jalan nih. Mati am lagi punya. Tide. Need to find a way out. Kemana kita lah? Malah. Thank God. Air ya. Oh hidupin dulu nih. Ya. Itu. Nah. Itu. Itu lagi. Ya. Itu apa sih? Kena air terjun mati. Siapa lah? Ini sudah yang betul ini kita nah. Ya. Betul kan nih.
bantu bang. Bang. Bang ini. Suruh naik sini kita. Hup. Masuk ke situ. Oh, dari situ tuh supaya kada kena tuh. Karena air terjun tadi itu kena. Stuff's washing him with tide. Nah, biar kalau lihat sini lah. Nah, kecil. Nah, ya. Ya, ini F. Nah, biar dasar pintar nang didiknya. Ini kamu. Mantap, sudah jalannya. Gotta get out of here. Yuk, yuk, buka. Turun. Mana? Masih buka. Buka apa lo? Gugur. Ya. Harus dikendalikan luar banyak. Masih. Puncak. Nah, ya. Lagi. Kam. Lagi. Kasih mati kita. Ada kalah ini. Aku nak nolong itu. Gapit. Mahaur benar nih itu kam. Setengah mati ingin mulai. Terima kasih. Ayo pulang. Astaga. Mati lagi kenapa? Kacau nih. Bukan. Ada cara punya. Astaga, kenapa mati ulang? Kenapa bapander damang gini? Lagi. Jangan tersasa kita. Kiri kanan. Kawat lewat kita. Bukan makasih. Biar nih tegapit situ. Kesah hendak menolong kita, ini malah kita mati. Angkat. Ya. Bensin. Sini. Ya, kiri kanan ya. Kiri kanan terus. Kanan. Ada batu ganal dari untung ya, Cang. Kiri kanan terus. Kiri kanan. Hai, emang bidik nih. Lagi. Masih sampai kita. Alhamdulillah. Keluar ya kita dari lubang kesengsaraan. Kemelicak lagi hanyar berhasil wah. Hanya lagu sedih ham. Rupanya banyak nang terdampar di sini ke kita aja. Nah, pesawat, kapal. Kapal bajak laut tuh, kapal zaman perang. Nah, baik gini kita lah segitiga bermuda lah. Kawan jalan. Mana? Kiu. Ada mana? Bentuk ke kapalnya nggak lah. Jangan ambil risiko gini kita. Sana. Mati. Kacau ya. Baik ke sini.
Bujur aja lewat sini lah. Buka apa yuk? Tapi cek, sorry. Bunga sayang dodot nih kan. Where are they? Ada kapal. Kapal anu apa namanya tuh lah, kayak di Titanic tuh. Sekoci bisa dorong penyelamatan. Tuh kan. Bagai benet. Gugur mati pulang. Okay, take it slow. Ya, begemet ya. Begemet ya kita. Ay. Terus sinetron lagi. Nah, langsung buka aja. Padahal mau nama ngenangin di situ asli menggatar batis. Ya. Los lah. Sini bang. Mantap. Sampai. Nah, telepon Acil. Kalau di sana. Ada bangkai pesawatnya. Ya, sana kita. I can do this. Ayo aku bisa aja, Ra. Naik kelas. Oh iya, itu dong. God. Nah ya. Naik terus. Loncat. Nah. Makasih. Kamu lambat udah mati kan. Situ nah. Nah, bujur. Come on ya. Kayak pelan itu ya lagi, come on. Kasih. Patah. Nah, kamu selamat. Jangan ada belah sama waktu. Apa yang cicik ini? Ada apa sih nih? Gerida kalau diambil kan senjata. Nah, lihat sini pulang kita. Ngeri laut tebing wae. Nyonya. Buka ulang. Spasi. Hai, kau ikut. Wow, kayak Spiderman. Boleh gua. Sam's pack. Sam Spectre. Ampun Sam. Titik ramah apa ya? Suruh titik Sam. They must have come this way. Dapat handycam. Pulang nih. Dapat rajar. Roth? Can anyone hear me? Apakah yang mendengar deh? Sana loh. Okay. Apa nih ada suruh kecil harusnya? Enggak. Guguran. Gue kada mati. Oh, dasar kisahnya ke sini. Nyangkam kita baca cari lo. Kenapa kayak ada suara hantu ya? Serigala kah? Nah, ya. Dapat ada taduh. Ada bakas unggun orang lah. Sama kayak mahan lo. Nah, ada semua lo. Minum ya. Menggigilnya itu pakai apa lo? Is anyone listening? Please respond. Gatar-gatar lo awak ngelitik. Ada sinyal ya.
dihidupkan api. Emang menghidupkan api gimana? Korek yang kanal tadi, hai. Gedobang lalu koreknya. Karena kayak udah kita. Ini kalau udah masak mie kan sekali cucul koreknya. Karena kan yang menonton jangan empat merokok lah. Mengsintil kan merokok. Kapet kan telinga jam. Kurangan dah. Oh yang di camp tadi nah ya. Hidup juga lagi. Hidup tanggung nyala putih ya. Kena tuh fleksibelnya tuh. Oh ada. Here's the soon-to-be world Ada aja, famous lihat, archaeologist Lara Croft in her Lara native Croft. habitat. She's on the hunt for the lost Oh, kingdom of ini kawannya Yamatai, home to lengkap. the fabulous Himiko, mythical Kita sun modelnya. and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, Sam sweetie, ini I serius. know. Oh Sam I'm ini just nih trying to lighten Sam. the mood here. Yang tadi ada Everyone's tas tadi going tuh nah. out. What are you so worried about? I'm close to Asli something. gila I'm sure latihan of Sam. it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Pak jalan ya. Roth trusts you. You got this. Nih ini sekolah Now let's orang take a bolos break, ya. okay? Okay. Belajar bahasa okay. Inggris kawanan pintar-pintar seorang gak ada. Thanks. She's not always Makanya lah this serious, you know. ding-ding lah. Jangan membolos sekolah. Pintar nih. Ini lama tadi How mah. can you Yang pertama suggest tadi yang I'm not kita nyari serious pedampar. about this Kawanannya expedition? berataan sekalinya. It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. Nah, Funding won't last forever, keriting Whitman. That's keriting precisely keriting. why we should push east, not west. No one believes Yamata is that far east. The books simply Kan don't dia support percaya it. lawannya Matai. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. Oh ini namanya Dr. Whitman. I refuse to Dokter bet my laki-laki reputation putih. on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the Aku field with that pemimpin TV arkeolog behind di you? sini ya. Got Nah, 30 years experience, Aku, 2 PhDs, one in aku, East Asian enak history, emang so I kuriak. want you to stick to boats, Mr. Grimm. Shit, Dr. kenapa Whitman. itu? That's a ship. Don't need a PhD to know that. Tarik kabahnya main game. Directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Kena lah, kenapa gendong lah. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Nah, Bermuda Stories bujuran. about Queen Himiko Oh, say she kita could menghadap ke summon Yamata itu storms. harus Myths are lewat usually segitiga based on some Bermuda version aja. of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from Dai belah inside the dua Dragon's kapal Triangle. kita. That doesn't Oh, look good. segitiga This Bermuda. way, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh Wah, ini ideas and a tuh ada sama plan. sekali ya. I'm the captain here. It's Aku my kapten decision. di sini We're ya. going into the Dragon's Triangle. Kita akan ke segitiga Bermuda. Kamu keingatan menyesal. Menyesal kalau kan botol. Hendak kesini. Limbahnya kan kau bulik. Aduh udah hari nah. I can't just sit here. Kamu berada di sini terus nggak? I've got to find something to eat. Aku harus mencari sesuatu guys yang dimakan. Daun banyak lah. Aku nyala. Burung. Nah, tejang. Ya kasih tangkap. Kau bukan ya. Yes. God, what's going on here? Oh, ada panah lah di mayat. I can use that bow. Tahanlah kita yuk, kan cari panahnya. Ya, tadi kita ngambil. Oh, itu jalannya mah. Naik ke rumah. Nah, dapat pelurunya loh.
kita ambil loh pelurunya nih. Nah ya jalan naik. Nah ke sini. Nah lu gugur. Takut dalam pohon. Iya. Duh. Ada dapat lagi sih. Nah dapat. Nah gugur. Aduh. Lukanya harus tutupan nih. Ya. This thing still works. Just remember Roth's training. You can have the best form and Ada technique pulang in the dulu. world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. Harus fokus ya. Mana tadi lah? So hungry. Jangan mana? I need to find something to eat. Berparkuran juga gini. Ada jalan naik. Peluru pulang. Apa tuh? Nyala tuh. Some kind of container. Who left these behind? Nah, kijang nih. Kita makan. Apa tuh ada pausanya? Iya. Kena lagi sekali. Aduh. Matinya. Mana kita turun? Mana tadi? Tadi banyak. Nah, dapat kita. Ya, ada kurir. Tapi kau panderan dulu sematlah. Ada kurir datang. Sembelih kasih. Sembelih. Lecan lo. Kamu sembelihnya kan. Ada sembelihnya. Aduh. Udah boleh ya memang makannya. Sedih hati lihat. Makanan makasih. Right, back to camp. Ini ke camp lagi ya. All right, Lara. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Hari ini orang motor kurir ya. Ke camp lagi kita. Masak daging tadi. Yuk. Nah, masak kita. Apa nih? Satu Pak. Sekilo. Ini sudah. Apa? Melut. Serigala punya kam. Dapat serigala kan kita nih berarti lah. Habisan. Ada yang kawannya kan. Habis sudah. This is Conrad Roth, captain of Ada orang. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth, Rot. you're alive! Easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth. And a dead Aku body. diserang orang di pantai ya. Where are you now, Kamu di mana ya? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. Nangis guys, I've sent sinetron an udah SOS from the Endurance siar. Ayang before I bebek. abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara.
Kamu harus mendatangi aku, Jara. Ingat lagi kan waktu kita manjat di gunung salju ya. Kamu siap ke sana ya. Aku hidup terus raja-rajaanku. Ya. Mana kita? Oh, bilanya makannya. How do I start? Okay. Tahu lagi dah. Udah buka lagi. Oh, sana. Wah, sehat sih Garawak kayak buka. Tuh. Hello? Orang Hello? Is someone there? Aku bukan lawangnya dah. Ada lah. Anu kena laju baner mosnya. Aku orangnya masih sedikit. Kasihan orang kan menontonnya. Nah, sadang we. Turun lah kita. Ada lagu-lagunya di bawah nih. Copyrightan kena. Aku tutup. Damn it. Damit ya. Sip. Turun ke bawah. Udah apa nih lah? Tulisan Jepang. Oh, kalau ada yang tadi cari orang nih, ya mati. Apa nih? Kayak gambar orang nih. Matahari nih. Nah. Ada gelianan pan, nanya nih beli telicak ya. Nah. Oh, ada nanti kurung di sini. Banyak tengkorak ya, Tina, tengkorak manusia. Ini apa nih? Ada gunung, ada menara matahari. Oke, kanten. Ah, lawas nih semua tengkorak. Oh God, this is insane. Oh. Oker. Jauh. Ini apa nih? Ambil lah. This traditional no mask represents a hateful woman in the guise of a demon. Topeng. Mantap topengnya. There are traces of white Nah, hair berkoriakam lagi anak kamu. Ini anak penyanyi gitu. Lewat situ tadi nang kita bakar ya. Ah, gak wadah nang pertama tadi. Baik rumah jahatnya nih. Yang jatuh kita. Hai, dapat apa nih tukul? Tukul kapak. Tukul blading. Try X tuh kapak. Oh, picik terus. Iya, kelakuan uyuh buka lawang tuh nanya jalannya nah. Nah. Lakon yang buang tenaga. Kamu nih. Kita buka lo. Mana? Oh, pulang. Kita ini dalam tanah nih. Bergariga tawak nih. Sini. Nah, serigala Jepang. Ini apa nih? Baru pasangin. Oh, ini kalau naik nah. Nah, ya dah. Sih, kalau naik kita. Kita cek dulu. Medan. Sip.
Sabi ko orang. Kan aja dah. Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Ada siapa? Laura, you made it. Oh, kawannya Sam tadi. Thank goodness. Sam. It's okay. He's one of us. Siapa Sorry nih? if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. Ini kapten tadi kalau lah. They're on their way. Tadi ngerti. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. Wah, aku Matias. A teacher by trade. Aku guru. Not really cut out for island life, I'm afraid. Oh, kalau nggak banyak mah. Sweetie, you look exhausted. Just sit down. Yeah. Duduk dulu aja. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Sam Can you tell me mengisahkan more? Sun I'm Queen. intrigued. Sun Queen. Well, Ratu believe it or Matahari. not, a couple thousand years ago, Jadi 1000 tahun yang pretty lalu, much ran things in Ratu Japan. Himiko. Aduh, lajunya kita mengerti akan kegamatan. Himiko was beautiful and enigmatic, Himiko tuh but also bengkeng banar, ruthless and jadi powerful. kuat, Legend says she had shamanistic powers. shamanistic This power. is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, Samurai her warrior. magnificent storm guard. They rode the very winds into Apa battle, kita nih laying lawan waste to samurai all kah? who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. Nah, hanyut. Nah, hanyut. Ternyata guring. Bangun. Sam? Matthias? Ini tinggalkan orang. Mimpi palingan ya. Oh, selesai kawanan. Akan cecek ranjau. Aku udah parut, muncus. Habis perang. Serigala ini nak. Ayo. Ada suaranya, Mananya? Ayo. Ini adanya. Mana? Ikam, kena ikam. Mati gak ikam. Lagi siap. Nih. Ini mana tadi abang tadi? Nah. Ini pulang. Ikam. Orang beda. Marahnya gini nang beda. Mana pulang? Kasih. Kau. Oh, ada kawan cabut itu. Nah, untung ada kawan. Kasih keriting. Tolongnya keriting, hei. Let go. Lamak nih pulang. Udah ngalih ke jalan. Aduh, anak amang mahamuk. I'm so glad you're here. Is Sam with you? Anak amang She was mahamuk. here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You guys should me go wandering off. Nyok. Jadi apa bahasanya? Nah, ini tadi nih. Kepala arkeolog tadi. Let's split up. One of us go with Laura and meet up with Roth. The Astaga, rest of us ini just fan seorang out and look for lelakian. Sam. I'll go with her. Baik latihan lah, harus gabungnya. Let me. Dengarkan You know aku. how to use one of these? Kamu bisa kan pakai It's been a pistol? while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. Nah, pincang. Lah yang bebek tuh pincang. Oh, we just need to rest for a few minutes. Aduh, hai. Ayo, anak amang sarak nyambet ini anang bebek. Anang bebek, jarayang bebek ah. You said, Kadanak. well,
Abah tuh cinta mamamu, Ja. Ada danang lain, Pan. Ini kada panah. Jangan sarek kah? Not so Get bad. up, Batman. Tangkap Batman. Oke, suruh membakar kita. Ya, apa kita membakarnya? Nah ini. Oh, nah nyari kita bakar. Ah, ya kalau. Dapat apa? Nah, baru pulang. Kenapa buahnya? Anak kamu makan buah naga, orang dikira darah. Kemana kita nih? Ke sana ya. Lara, sini Jara. Aku dapat sesuatu. Ayo. Ayo. Banyak kotak-kotak nah. Sana. Aduh, apa pulang? Ada pulang. Ayo ya. Apa sih? Mati kita. Astaga, serigala nih mau benar. Eja. Kita ambil pulang tuh tadi. Cul. Cepat dah. Belajar kita mengambil item. Nah. I don't like the sound of that. Kita ambil peluru ya dah, harus sama ambil item tuh kena ya. Salah ambil. Oh, hibak peluru. Kam. Lagi. Si kumpul. Harus 2 kali. Could have warned me about the wolves, Doctor. Oh, kalau di loot nah. Malarnya. Aduh, kada sabar lu nih, ini siapa sekarang? Jangan sarek-sarek lah lawan Abah lah. Abah tuh begayaan aja menyambatnya yang bebek. Nah, gambarnya sama nah lawan dalam rumah di bawah tanah tadi. Ada gambar orang. Looks like it was made quite recently. By those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like penyanyi ya. Penyanyi Acil halus, penyanyi Acil halus. Kenapa sekarang melihat Abah ini main game sana kayak itu? Nah, makasih. It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it. Karakawa ya. Must be something around here we can use. Mencari sesuatu yang keras. Sesuatu yang keras. Oh, harus upgrade kapak. Ini Solar imagery. Nah. Ya baik. Tembakin. Kenapa? Wih, oh patungnya. Ngeri. Ada buku. Darling, think before Darling, filing those papers. think before filling I sunk the last of my fortune into this Terus expedition. membaca laju.
Mana kita cari yang karas-karas nih lah. Nah, dulu sini kok. Dapat turun lagi, ambil kan itu karawai bang. Oh, apa nih? Ada pulang. Ini, kan, mati lu ikon. Ini kan mau nanang didik. Kotak. This'll work. Just need a bit Oh, more. itu kalau kita harus mengumpulkan. Nah, ini ada ini. Right, that should do it. Yuk, guys, Let's see if bisa I lewat can sini. fix this axe. Ya. Hop. Tembak. Takdir. Cari camp. Habis itu upgrade kapak. Oh, ini camp. Ini camp. Ini apa nih? Nah, kita menentukan mengupgrade kapak kok. Ini tali ya. Nah, kasih. Mantap coy. Ini apa? Oh, sini kita pakai lampu. Upgrade kapak ya pak? Biar mana kapak? Akse. Nah ini. Ya, apa upgrade-nya ya? Nih. Mana belum? Oh, ada belum. Right, that should do it. Suruh nyeblik ke sana kita. Ada pulang. Makasih. Gam. Orang gam itu wanian, mereka nang bidik tahu lah. Nah, ada pulang kotaknya sini. Ah, ini jauh kita berjalan. Parah ada. Ke sini salunya apa? Oh, upgrade-nya di situ, di camp. Oh, 20 ja. Gila ya. Kenapa? Nah, kamar dibuka. Oh, harap memang kapak kita nek. Apa? Apa? All right, Laura. Mana? Shall we give it a go then? Let's do this, Doctor. Oh, Whenever ini. you're ready. Oh, buka. Oh, terbuka. Oh, jalan masuk. Yuk. Nah, orang dikalangin pakai kayu. Cuman kalau seorang bulik lagi. Given the age of the symbols, it could be the Sun Queen. Himiko. Are Himiko. you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Well, there's no doubt. Himiko had power. Some Himiko say atau kuat, shamanistic.
Elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a Panderang story, kayak Laura. bahku lagi ya. Not if we don't live to tell it. Oh, patung-patung Jepang. Nah, berlilin-lilin nih. Waduh, orang nang catok kita kan It itu lah. is Himiko. Oh, berarti anak buah Himiko. Nang catok kita tuh atau Himiko-nya. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. The Lost Kingdom. Nah, It's ini like finding Matai. Atlantis. Kerajaan This yang is real, hilang. Dr. Whitman. We're not standing on a myth. Kam, We're standing on a gold mine. Come, quickly. Your Hey. friends are hurt. Probably by them. siapa tuh? Can't be trusted. Hai, kenapa ada musuh? You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist insist that that afterwards you take Bridget. us to whoever's in charge. Orang itu pistol. I'm handling this. No! Iya ya, kamu serang orang. Get off! Just go along with them, Laura. Aduh, hai, Mr. Whitman ini kan pintar lo. Ambil yang lo. Дай меня пистолет. Wah, suruh siap pulang. Jauh kan bikin aki di sini. Пошла. Ya, nggak paham. Who are you people? Siapa orang kamu? Kenapa banyak kan? If they give you any trouble, kill them. Don't hurt them, please. Ikan malah masalah bunuh, saudara. Ответ хорошенько. Pripyat, Pripyat. Dasar Rusia. Kai mati kawan kita. Run them up! Ayo, Don't you fucking move. jangan bergerak. Kill them all! Bunuh orang keberatan ya. Kau bergerak kita. Make a sound. Yeah, I'm on it. Yes. Ini sini. Ini ketahuan nggak? Sama kita suruhnya. Anything? I can't find her. She's gone. Keep looking. Siapa yang tembakan lu? Another one. God. Orang ada melihat apa sih? Masuk sini, sembunyi. Mana pulang? Too bad. Could have used some more recruits. Hey, the girl is missing. Keep an eye out. All right. Oh, di sana. Sini lah. Nah, gugup amang. See, Ayo. nothing. This one's clear. Keep moving up the mountain. Ke jalan mana? Sini. Iya, manis. Любишь играться в прятки, малышка? Akhirnya aman kita. Kayunya, penjahatnya lewat. Amang Rusianya lewat. Kayunya ikam. No one escapes. Lihat nggak? Ketahuan. Вылезай! Но трать моего Ketahuan времени. am. I always find them. Apa? Aduh, kayak gara-gara melihatnya tadi nah ada picik kan. Out! Ulang. Вылезай! Но трать моего Harus времени. di mana picik itu ya? I always find them. Oh, enggak. Lagi. Nafsu Она ini. тоже была порядочной стервой. Mantap. Bagus. Kamu ambil pistolnya, makasih. Южат собака! Tembak kemana? Убью! Kamu kan tadi bilang nggak? Astaga. Ay, mati kita.
ulang lah. Tadi kadang melihat ya. Saking tegang emang lah. Nafsu ini. Kam. Lagi pulang sekali. Kam digutnya habis nih Kam. Kam merasa nih Kam. Ambil pistol kasih. Iya, kan butuh. Ini enggak. Ikan, pecah kepala ikan. Mati kan ikan. Emang siang ini. Ikan. Gue pamang main ini. Kenapa anak gua kan? Oh God. Oh Tuhan, peluruku habis. Nah panah tadi nah. Nah panah kita dapat lagi. Mantap. Oke. Penasaran berapa? Ya Pak, lanjutannya pulang. Kita sambung di episode berikutnya lah. Kita sudah dulu sampai sini. Sudah sejaman rasanya nih emang ngendang main nih. Kita sambung lagi esok lah. Namun yang suka di like, di share, jangan kadingat subscribe. Jangan emang nih tambah semangat main game lah. Oke bratan. Kita berpisah dulu di channel Anang Bidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.